U ramikoh 13. kulturnej manifestaciji Jarmafteja Vinaja prezentovana knjižka Senki Benčik, hungarizmi u ruskim jeziku i knjižka Horor za princezu Aleksandri Živkovič. Všakde chceme novú manifestáciu, zdumujeme, co by bolo ešte interesantné, co še nečulo na programi tej kultúrnej manifestácii, s ohľadom, že naiste za to 13 roky boli rýžni témy, rýžni účastníki. Programa bola pretkana s muzičnými točkami i poeziju, ktorú prezentovali mladi členi društva. To išće jeden večer, kotri baš krasni i kotri še rozlikuje každý rok je inšaki. Spočátku već se bešedovali o njim, a i to baš krasnije bešedovali, a teraz už daju slovo mladšim i že da i oni imaju na hoduše afirmovac. U ramikoh manifestaciji Jarmafteja Vinaja predstavena je i vydavateljna džijalnost Društva za ruski jazik, literaturu i kulturu z Novom Sadu, jak i novini, časopisi i knjižki našoj novinsko-vydavateljni ustanovi Ruske slovo. Na koncu programi Irina Papuga, Martica Tamaž i Sergij Tamaž Horodske biblioteki i društvu Rusnacog u Subotici podarovali knjižki svojih ustanovoh. Druženje predlužene na koktelu u prostorijah društva.